svima. Ja sam kustos koji radi u ovom muzeju. Danilo Stanić je radio jedno 5, 6, 7 godina i on me oduševio svojim znanjem, prvo znanjem i zdravom narodnom pameću i tako dalje. Pozdravljam sve vas i pozdravljam učesnike koji će nešto kasnije biti posle ove promocije moji saradnici na jednom projektu koji radi Etnografski muzej. I koristim ovom priliku, vrlo kratko ću reći, da vas upoznam, a i njih trojicu, da je Etnografski muzej preuzeo digitalizaciju etnografskih oblasti. Šta je oblast Rujno, šta je Dragačevo, šta je Šumadija i tako dalje. I jedan od vrlo velikih informatora je Danilo Stanović za oblast Užičkog kraja i Sjenice i tako dalje. Tu je profesor Salih i Boško Kupunović, već smo razgovarali. A sada, da ne bih zadržavao, promocija će da traje nekih 45 minuta, predajem reč Ljiljani Rakić, koja će da predstavi goste i Guslara, koja je jedna od glavnih figura u ovom. Uvaženi gosti, kao što je Miroslav Mitrović rekao, moje ime je Ljiljana Rakić i dolazim iz biblioteke Ljubiša Rđenić iz Čajetine, koja je prvo ustanova kulture i središte kulturnog života opštine Čajetina sa tradicijom dugom preko 100 godina. Nastala je davne 1904. godine osnivanjem Zlatiborske čitaonice sa sedištem u Čajetini. Na samom početku želela bih da pozdravim predsjednika Zavičajnog udruženja Užičana Miloša Turcovića, predsjednika srpskih rodoslovaca Jovicu Krtinića, članove kluba i generala Jelesija Radivojevića, kao i sve ostale goste. Pored svoje osnovne bibliotečke delatnosti, prikupljanja, čuvanja i distribucije knjiga, obavljanja kulturno-prosvetne delatnosti, zahvaljujući kojima naša ustanova živi i obezbeđuje bogat kulturni život svojoj sredini, naša biblioteka je specifična po tome što u okviru nje postoji i muzejska zbirka, a značajno mesto u radu predstavlja i izdavačka delatnost. Biblioteka Ljubiša Rđenić tradicionalno već dugi niz godina uspešna je na polju izdavanja knjiga, prvenstveno zavičajnih stvaralaca. Danas imamo zadovoljstvo da vam predstavimo knjigu koja je izašla u izdanju Biblioteke Ljubiša Rđenić neposredno pre ovogodišnjeg 64. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Reč je o knjizi Stanovništvo Rujna prema turskim defterima od 1476. do 1604. godine, čiji je autor Danilo Stanojević. Kako bi vam na što bolji način predstavili ovu knjigu, koja osvetljava Zlatiborski kraj iz jednog davnog perioda, na promociji će učestvovati i gospodin Salih Selimović, uvaženi istoričar iz Sjenice. Gospodin Boško Kopunović, takođe istoričar iz Užica. Specijalni gost promocije je narodni guslar i zdravičar Vuk Pantović iz Sjenice. I naravno naš autor. A na samom početku da čujemo zdravičar. Zdravicu vam ovu dižem, da izrazim svoje želje. Neka Gospod podari vam zdravlje, slogu i veselje. Na planini ovoj dičnoj, gde sve sija, sve se zlati, nek vas bratska ljubav grije, vazda sreća da vas prati. Nek je srećno ovo mesto, a vi da ste zdravo rode, kao sve te lekovite zlatiborske carske vode. Da nazdravim Čajetini, kuda vile bilje braše, čajevima lekovitim liječiše duše naše. Vidaše nam rane ljute, ispod ovog zlatnog gorja i čuvaše ustanike, sveta mesta i mramorja. Čajetina Zlatiborska, to je zlatna opštinica, ona porez carski daje kao da je prestonica. Ima svega u izobilju, Bog joj dao, njemu hvala, to je bašta i rasadnik vojskovođa generala. Ta je zlatna kolijevka iznjedrila divjunake, stvaraoce, umetnike i proroke vidovnjake. Tarabića čuvenoga, Zlatiborca iz Kremana, što
što je nekad davno kazao šta će biti ovih dana. Ljubivoja iz Ljubiša, kraj pećine one stroge, što je deci pokazao gde stanuju babaroge. Omladini poručio, manje sebi ugađajte, volite se i praštajte, radujte se i rađajte. Još je mnogo velikana, a moja je mašta bujna, a ću ovdje pozdraviti stanovništvo slavnog Rujna. Nazdraviti domaćinu, autoru ove knjige, zdrav si, Dačo, književniče, i ti više nemaj brige. Rodu si se odužio, tvoje srce nek ne zebe, jer će tvoja ova dela vječno živjeti posle tebe. Hvala Bogu, gospodaru, hvala Bogu, gospodaru, na velikom ovom daru. Hvala domaćinu, hvala svima vama, zdrav si! Najprije ću najaviti gospodina Boška Kopunovića, proverenog istraživača prošlosti Zlatiborskog kraja, koji će nam reći par reči o Danilu i njegovom dosadašnjem radu. Ja se izvinjavam, radije bi da sjedim nego da stojim. Vuk može da stoji i zdravicu drži, ja nemam zdravicu čašu u ruci, da bi ovako mogu. Poštovana gospodo, draga gospodo predstavničari, sa radošću sam primio vest da će historiografski rad moga druga Danila Stanojevića, stanovništvo Rujna prema turskim defterima od 1476. do 1604. godine biti predstavljen javnosti i van granica našeg Egerskog kraja. Ništa manje nego u Etnografskom muzeju Srbije u Beogradu. Njegove do sada objavljene knjige uglavnom su predstavljane u Užicu i Čajetini, kao što je nedavno bilo i sa pomenutom knjigom. A da je bilo sreće, i sa ostalih 9 njegovih knjiga bila bi upoznata je naša predstavnička kulturna javnost, a Etnografski muzej Srbije mogao je biti najpogodnije mesto za njihovo predstavljanje. Barem oni koji su svojom tematikom najpribližniji ovoj ustanovi, kao što je, na primjer, Užičke Kiliđije i Rabađije iz 2015. godine. No nije kasno ni sada. Današnji skup to dokazuje jer su posljednici Etnografskog muzeja prepoznali vrijednost Danilovog istraživačkog truda na polju istorije i narodnog života žitelja nekadašnjeg Rujna, današnjeg Zlatiborskog kraja. Zato ćemo mi, Danilovi prijatelji, ovaj trenutak pamtiti ne samo po temi kojom se knjiga bavi, a koju mi već odavno znamo, već po visokoj ustanovi kulture u kojoj je knjiga danas predstavljena, a vama domaćinima i gostima i po temi i još više po osobenosti samoga autora. Danilovu želju da budem jedan od predstavljača prihvatio sam sa zebnjom kako će ovu moju besedu prihvatiti ljudi od nauke i struke iz ove ugledne ustanove, a onda i prisutni slušalci, među kojima sigurno ima ljudi od nauke i pera, bogatog stručnog, istraživačkog i spisateljskog iskustva, jer ja nisam, sad da se izvinem najavljivaču, ni istoričar, ni etnolog, ni filolog, već pravnik i također amater istraživač zavičajne prošlosti. Istog razloga neću govoriti o Danilovoj knjizi, jer je zato pozvani istoričar profesor Salih Selimović iz Sjenice. Ja ću besediti i besedu usmjeriti na lik stvaraoca knjige i neka mi ne bude zamjereno što ću je koristeći jednu kovanicu legende našeg jezikoslovlja, počivšeg profesora Dragiše Vitoševića, nazvati darodavac iz Prikrajka, Danilo iz Bojišnice. Navikli smo da slušamo i gledamo, pa tako i da mislimo da se ljudi od pera, književnici, istoričari, umjetnici, prije svega ljudi iz čaršije, te da se umjetnost u najširem smislu riječi u ovom slučaju historiografska književnost može stvarati isključivo u gradskoj sredini, te da njihovi stvaravci mogu biti jedino školovani i visoko obrazovani ljudi spremani za ovu profesiju. A sa našim Danilom sve je obrnuto. On je rođen, rastao i stasao u Zbojištici, selu iznad Užica, u njemu živeo i kad je bio zaposlen u gradu, svakodnevno mu se vraćao, u selu i danas živi.
Kao svaki srpski seljak, Danilo ore i kopa, seje i žanje, kosi, vlasti, stočar, ograđuje svoje bašče, podupire vojske, peče rakiju, posjeći i suši stelju i pršutu, ide na slave i svadbe, dočekuje i ispraća goste o Svetom Nikoli Spasoda. Savjetuje se sa veterinarima i agronomima, strahuje od grada, mraza i suše i nabija žuljeve na goštačke dlanove. Daje caru carevo, Bogu Božije, a njemu šta ostane. Ali on je i nešto više od običnog seljaka. On je zaljubljenik rodnog sela, a kao vredan čovjek ustaoc je i na narodnim poslovima. Dok je bio predsjednik mesne zajednice, pokreće akciju asfaltiranja seoskog puta i uređenja malenog centra sela, u kome se posebno zapaža kolona obnovljenih spomenika izginulim Zbojštičanima u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Kao privrženik narodne tradicije i član crkvenog odbora, Danilo je bio pokretač oživljavanja i ponovnog održavanja davno ukinutih običaja krstonoša, majaluka i drugih. On baštini nešto što nema baš svako. One duhovne osobine naših predaka isticane još od Jovana Cvijića kao mentalne karakteristike tipičnog dinarca. Pomno sluša sagovornika i pripovedača, pamti ispripovedano ili pročitano, ne prihvata sve rečeno zdravo za gotovo, već sumnja, proverava i predaje lično zaključivanje. Drži se one narodne prvo skoči pa reći op i nikad nogom na trulu dasku. Pa kad sve odmjeri izvaga, onda to lijepo i zanimljivo ispripoveda, pokazujući da mu basta i pripovedanje kao svakom pravom jeziku. Te osobine su se pod utjecajem stručne književnosti ljudi od nauke i pera sa kojima se sretao i družio, razvio kod njega smisao za sakupljanje, beleženje, kazivanja njegovih seljana, sređivanje, prikupljanje, građe, traganje za dokazima na terenu, po bibliotekama i arhivima, rečju smisao za istraživački rad. I na kraju sve to pretoči u knjigu. Jer kao i naši nekada nepismeni, polupismeni pradjedovi, koji su i dopisnu kartu, pismo, novine, đačku svesku, čitanku i bukvar nazivali knjigom, i on pokazuje prema njoj poštovanje kao prema svetinji, znajući da što se u knjigu pismenima utisne, za vijek i vjekova ostaje, te da i njegov istraživački trud neće biti zapamćen ako ne bude zapisan i štampan za sadanja i buduća pokoljenja. Jer sve što nije zapisano, nikad nije ni postojalo. Sačiniti knjigu nije lako ni ljudima od profesije i koji su u čarši, a kamoli našem Danilu skrovitoj Zbojštici. To što će ići po seoskim potezima, tragati za ostacima prošlosti, snimati ih, ispitivati, pomerati i prevrtati kamenje i spomenja, razgovarati sa starijim meštanima i nije neka muka, jer mu je sve na dohvat ruke. Ali tragati za zapisima prošlosti u arhivima i bibliotekama Užica i Beograda, svoje vrstanje i novčani i fizički napor. Treba se nakaniti pa otići u Beograd, odvojiti vreme od domaćih poslova, zakazivati dolaske i posjete pokretnim ustanovama i drugo, pa moliti za kopiranje dokumenta, plaćati, poklon pred osjetljivim ljudima donijeti i na kraju sve to prenijeti iz Zbojštice, sesti, proučiti i napisati. I uprko svemu, s vremena na vreme obraduje nas knjigom za koju kad je pročitate ne vjerujete da je napisao seljak. Šaka ogubelih od poljskih radova, lica išibano vetrom i kišom, opaljeno vrelim milinskim suncem na njivi livadi, kao što je naš dan. I nije čudo što se ponekod gospode iz naših arhiva iznenadi kad čuje da čovjek takve spojašnosti piše i objavljuje knjige historiografske i antropogeografske sadržine. A njihova dosljednja izvinjenja ponekad dobijaju komičan ton. Kao što mu pre neku godinu jedna gospođa, arhivista jednog našeg arhiva, istorijskog arhiva, reče: "Jao, gospodine Danilo, zašto ste sve vi te knjige napisali? Pa ja moram da vam se izvinim, jer kad sam vas tako prvi put ugledala, pitala sam se šta traži u našem arhivu ovaj kasap." Takve ljude skromnog izgleda i oblačenja, ali darovite zanesenjake, pesnike, vajare i slikare, povučene u prikraja, to jest u široke prostore, često sputnih naših sela gde žive, stvaraju i daruju nas predivnim delima, još je 1984. godine profesor Dragiša Vitošević nazvao darodavci iz prikraja. Čini mi se
da i naš Danilo može stati u red onih koji su držali i još drže, pa citiram, pero u žuljevitih rukama. Poput pokojnoga Dobrice Erića i Crnuće, Momčila, Tešića iz Glumča i drugih, o kojima je profesor Vitošević pisao. Koga prvi put upozna i sa njim razgovara, ne može da ne kaže da mu je Danilo pravo otkriće. A ko se sa njim više druži, najbolje zna da je cijelim svojim bićem, pored domaćih poslova, posvećen i obuzet strašću istraživanja prošlosti svoga zavičaja. Ovome poslu Danilo se posvetio kad je zašao u ozbiljnije godine i kad je vreme samo po sebi potrlo mnoga sjećanja na minula vremena. Obično se tako i dešava. Dok smo mladi ne mislimo o prošlosti, a kako počnemo stariti, tako se stanemo zanimati za starinu, za naše pretke i njihova vremena. Što bi se reklo, sve u svoj vak. Pa s otuda mnogi pitaju otkud mu tolika saznanja, toliko priča iz prošlosti naše narodne tradicije i odakle mu baš posvećenost istoriji. A nema tu nikakvoga čuda, jer Danilo, rođen 1957. godine, pripada naraštaju koji je stasavao u vreme kad se u Zbojišnici i okolini još moglo zateći starinskih ljudi. Posljednjih izdanaka našeg epskog, silnim ratovima opaljenog drva, koji su lično ili pokazivanju svojih djedova i očeva pamtili vremena Turskog, Bugarskog, Prvog i Drugog svjetskog rata, vremena naših deoba i svakojakog zla, narodnog života, svakodnevnog i prazničnog, vremena Kiričija, Katranđija, Hajduka i žandara, popova i učitelja, narodnih prvaka, trgovaca, narodnih oficira i običnih redova, čije su grudi krase i Karađorđeve zvezde i Obilića medalje, kuluka i obaveznih otkupa, poreza, prireza i nareza, seoskih mudraca, šereta i mangupa. Ona tanana predačka i Bogom data duhovna nit kod Danila je ostala netaknuta, odolevši iskušenjima zapadnjačkog pomodarstva iskazanog onom latinskom izrekom panem et circenses, ili hleba i igara. Obogaćena i preopterećena svakodnevno sakupljenim podacima, ta nit mi je poslužila kao osnova za razvijanje ljubavi i strasti prema zavičanoj prošlosti i morala jednog dana progovoriti iz njega pretočena od historiografske priloge užičkih, požeških i čajetinskih stručnih časopisa ili u čitave knjige. Imao je Danilo još jednu srećnu priliku koju je ispočetka stidljivo i skromno, a kako je vreme odmicalo sve slobodnije koristio, poznanstvo, postica i podršku ljudi visokog intelektualnog nivoa, obrazovanja, velikog naučnog historiografskog znanja i publicističkog iskustva sa kojima se sretao i družio. Da ga oni nisu posticali na zapisivanje i objavljivanje sakupljenog, teško da bi se sam odvažio da bogatstvo koje u sebi nosi iznese na svjetlost dana. U tom pogledu najveću početnu zaslugu za njegovu pojavu na lokalnoj historiografskoj sceni imala je pokojna Angelina Gila Stanimirović, kustos Narodnog muzeja u Užicu i jedno vreme direktor Zavičanog muzeja Užice, rodom iz iste kuće iz koje je Danilo potekao. Potom je slijedila podrška legendi užičke naučne javnosti, doktora Radoslava Rada Poznanovića, etnomuzikologa, doktora Živote Markovića, istoričara, doktora Ilije Misajlovića, geografa, Dragice Matić, profesora srpskog jezika i književnosti, lektora i službenika istorijskog arhiva Užica, doktora Ratomira Cvijeća, poznatog jezikoslovca, magistra Slobodana Radovića, profesora srpskog jezika i književnosti, Dragiše Milosavljevića, istoričara umjetnosti i drugih posvećenika u nacionalnu i zavičanu istoriju, književnost, etnologiju i umjetnost. Svoja istraživanja radove usmjerio na zlatiborskog seljaka i familije, njihov život i sudbinu kroz društvena zbivanja u prošlosti. Pripovjeda nam o dogodovštinama naših seljana, dosjetkama, izrekama, događajima i ljudskim sudbinama, vešto ih potkrepljujući i prepličujući sa podacima iz arhivskih dokumenata o ratovima, bunama i ustancima, o njihovim seobama, nastanjivanjima, bratstweničkim i familijarnim imenama, poreklu i doseljavanju ove krajeve, promjenama prezimena i deobama zadruga, snalaženju i dobijanju za lično i porodično uzizanje, školovanju i prosvećivanju, privrednom i ekonomskom napretku, ali i raslojavanju po raznim osnovima sve do naših dana. Rezultate svojih istraživanja historiografske radove Danilo objavljao od 1996. godine i evo već punih 96. i evo već punih 23 godine daruje ih našoj zavičanoj bibliotečkoj riznici i dalje duboko povučen u mir i tišinu rodnog prikrajka sela Zbojišnice.
Kao saradnik Užičkog zbornika časopisa Narodnog muzeja u Užicu objavio je tekstove Ljubanjci iz Bojštićani u Prvom svjetskom ratu 1996. godine i poreski popisi Ljubanja s Bojštice Drežnike iz Kržutije od 1818. do 1840. godine 2002. Historijska baština, časopis Istorijskog arhiva u Užicu objavio me radove Zlatiborci u Javorskom ratu 1876. do 1878. i Zlatiborci u Mađarskoj buni od 1848. do 1849. godine. Dok je u Požeškom godišnjaku objavio rad Spisak vojničkih kapetanije Rujno iz 1832. godine. Od početka izlaženja časopisa Zlatiborski letopis izdanja Čajetinske biblioteke Danilo i njegov saradnik objavivši dva rada. Ustanici Užičkog kralja u drugom srpskom ustanku 1815. godine i Zlatiborci u borbama na Solunskom frontu, to je bilo 2018. Od nedavno Danilo je saradnik i časopisa Savindan u izdanju Mileševskog kulturnog kluba Sveti Save iz Prijepolja, objavivši u dva dela rad Seoba srpskog stanovništva kroz Prijepoljski i Novaoški kraj u 18. i prvoj polovini 19. veka. Danilo se nije zadovoljio sa radnjom u periodici našeg zavičaja, već se odvažio i napored objavio obimnije radove, podarivši nam 7 knjiga kojima je sam autor. Monografija Ljubanje iz Bojštica 2003. godine, Topalović iz Kržutima 2004. godine, Zlatiborci u vojsci Knjaževine Srbije 1815-1878. 2008. godine, Užičke Kiridži Ravađe 2015. Daničići iz Drežnika 2016. godine, Stojanović iz Krijeve reke na Zlatiboru 2010. Stanovništvo Zlatibora u 18. i prvoj polovini 19. veka 2013. godine. Pored toga, objavljene su još dve knjige u kojima je Danilo koautor Letopis osnovne škole u Ljubanjama 1919. do 1999. godine i Sinđići u Staparima, Biosi i Ovčini 2006. I sve te knjige posvećene su prošlosti zavičajnog Zlatibora. Kao neobični svojevrsni pregalac na polju zavičajne historiografije ovaj darodavac iz Prikrajka je prepoznat kao takav, što je rezultiralo dodjelom oktobarske nagrade grada Užica 2014. godine. I evo, danas prisustveno je predstavljanje još jednog 10. po redu Danilovog dara, knjige Stanovništvo Rujna prema turskim defterima 1476. 1604. godine u izdanju Čajetinske biblioteke i Ljubiša Rađenić, izražavajući radost što prisustvujemo još jednom Danilovom uspjehu i jubileju i to izuzetnoj ustanovi naše nacionalne kulture, Etnografskom muzeju Srbije. Hvala muzeju, a hvala i vama, dragi gosti. Narodni gost je gospodin Salih Selimović, uvaženi istoričar, profesor i publicista. Do sada je objavio 15 knjiga i preko 100 naučnih i stručnih radova. Dobitnik je Vukove nagrade za svoj rad, nagrade Goran Ranitović, velike nagrade Zadužbine Nićifor. Također je i dobitnik gramate Mileševske eparhije kao priznanja za veliki doprinos istinskoj istoriji srpskog naroda. Dobar dan vam želim i da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju, da prisustvujete promociji jedne vrlo vredne knjige koja je sigurno jedan od dragulja koji se je pojavio na Zlatiboru i Užičkom kraju. Odmah moram da kažem da me Danilo nekoliko puta prijatno iznenadio sa svojim knjigama, koje su potpuno zasnovane na principima naučne metodologije. Da bi još bio začudnije, Danilo nije profesionalni istoričar, čak ima jednu završenu tehničku školu, ali velika ljubav prema onome što radi i velika ljubav prema istoriji, prema svom zavičaju i prema svojim ljudima, bila je veliki motiv da on tako vrlo ozbiljno i odgovorno radi ono što je do sada radio. Nije mala stvar 10 knjiga napisati o svom zavičaju i predstaviti svoj zavičaj onakav kakav jeste. Ova njegova sadašnja studija je u stvari jedna monografija koja je urađena po metodologiji koju je
još davno ustanovio naš čuveni antropolog i geograf Jovan Cvijić. Ja sam se i tu malo iznenadio jer to je jedna stara škola, ali škola koja ipak nije prevaziđena i još uvijek živi u nama. Ona može se podijeli na 13 poglavlja. Osim toga, u okviru tih poglavlja ima određenih podnaslova koji strogo preciziraju ono što je želio da kaže. Može se reći da je to i jedna etnološka studija, antropogeografska studija. Tako da je kompletirao to područje snimivši ga od 1572. godine, tačnije rečeno, do 1604. mada se on osvrnuo i na jedan raniji period. Oslikao je taj kraj i zanimanja tih ljudi i njihov način života kroz predstavljanje zanimanja istovremeno, zatim kroz strukturu stanovništva u kojem su mu pomogli jako dobro turski popisi. U stvari, on je iskoristio vrlo vešto pametno te popise koji su do sad objavljeni za područje Zlatibora ili, kako sad je naslovio svoju knjigu, Nahija Rujno ili Župa Ranija Rujno ili Knežina Rujno, znači ta su imena sve menjala, ali uglavnom se sve odnosilo na jedan isti kraj. Uspio je da u toj knjizi obuhvati i ona naselja koja su nekad pripadala drugim nahijama, drugim knežinama. Tako da je dobio jednu cjelovitu sliku tog svog zavičaja. Koristeći se jednom pravom metodologijom, on je uspeo da, nažalost, moram to da kažem, prevaziđe i neke školovane etnologije i antropogeografe. Sa velikim zadovoljstvom to moram da kažem. To je jedna stvar. Druga stvar, nezamenjiva su terenska istraživanja kojima se on bavi. Mi često prezentujemo se kao veliki stručnjaci radeći u kabinetu. To je kabinetska nauka. Istorija, etnologija, antropogeografija traže ljude koji će raditi na terenu. Taj terenski rad daje najbolje rezultate. Naravno da se to sve uklapa i u već publikovanu naučnu literaturu, relevantnu literaturu, arhivsku građu, ali bez terenskih istraživanja svi ti radovi, knjiški što bi mi rekli radovi. Danilo je radio najviše na terenu. I u tome je najveća vrednost ove njegove knjige. Ja ću sada osvrnuti i na te popise kojima se on služio. Turski popisi su izuzetno značajni za proučavanje tog dela naše prošlosti. Jer u tim popisima Turci su iz svojih interesa, naravno ne naših, oni su popisivali tačno ljude, tapije koji su imali strukturu stanovništva i kroz to se može pratiti i zanimanja, mogu se pratiti i socijalna struktura i nacionalna struktura. Što je veoma važno u posljednje vrijeme jeste sa procesom islamizacije jako puno manipulišu. Ti popisi ne dozvoljavaju nikakvu manipulaciju. Znači, tačno su popisana imena ljudi koji tamo žive. Manastiri, crkve, kalendari i imena ljudi koja nisu muslimanska. Znači, nema dileme koje tu žive. Taj proces islamizacije kroz te popise, evo i Danilo je to ovdje u ovoj svojoj studiji vrlo pedantno odradio, pokazuju da je islamizacija prvo bila jako spora, najčešće i individualna, i uglavnom se svodila na određene ekonomske i političke i socijalne interese. Znači, nije tu bilo prelaska u islamu zbog toga što je islam, na primjer, ja kao musliman to govorim, što je ona bolja vera od hrišćanstva. Nije uputno reći bilo koja vjera, koja je Boga. Svaku vjeru, ako smo vjernici, mi poštujemo, ako je to Bog stvarac svega postojeće, što reku filozofi, onda je on stvarac i svih vjera, nije samo jedne. Znači, to moramo da važimo, neka vjera je ko šta hoće i neka vjera bude svakome njegova privatna stvar.
Nisu Turci bili na to obasjali pažnju. Njima je bilo važno da taj koji je popisan izvršava svoje obaveze prema državi. Znači, porezi su bile glavna motivacija i određivanje teritorije koja pripada nekom od sultanovih podanika, mi bi rekli paša, vezira, Sandžak-begova, timarnika, spahija, da se zna tačno šta je čije i šta ko treba da plaća po tom poslu. Najvažniji, bilo je razni vrsta tih popisa, ali najvažniji su bili takozvani tapu popisi. Tapu, tahriri, defteri na turskom. Znači, tapija ili mi bi danas rekli katastar nepokretnosti. S tim što u svakoj toj tapiji mora da piše, odnosno baštinika, se je navodilo u tim popisima, mora da piše ime i ime oca. Znači, nema prezimena. Tu malo pravi teškoće kad neko prati, kod što je Danilo radio, još drugi naši istoričari i etnolozi, kad prate nazad određenu je starinu ili genezu neke porodice, teško je sad utvrditi koliko je koja od tih porodica stara, zbog toga što nema prezimena. Ti popisi su rađeni negdje od polovine 15. veka. Znači, sultan Murad II, tako se zvao, on je prvi uveo te popise, a onda kako su koju teritoriju našu oni osvajali, onda su i vršili te popise. Jer se je smatralo da teritorija koju Turci osvoje, da sva zemlja pripada državi do sultana. Tako se zvala Erazi Mirija. I onda se to dijelilo spahijama, timarnicima, Sandžak-begovima, pašama, vezirima i tako dalje. S tim da oni poslije idu linijom hijerarhije, što bi rekli u vojsci, do običnog baštinika koji je nosilac baštine. Znači, on je imao je tapiju i znalo se da je to njegov. Tu njegovu baštinu nasljeđivao je njegov naslednik i tako dalje, ukoliko je izvršavao obaveze. Bilo je interesantno da ukoliko neko ne obavlja posao na toj baštini, ne radi, zapostavlja zemlju, on je gubio pravo na baštinu. Samo se će da mi danas to tako čuvamo našu zemlju, da nam ne propada, nego da nateramo ljude da moraju da obrađuju da radi. Da ne stoji da nema propadanja, odivljanja. Od nje nema koristi ni država, ni ljudi. Ali Turci su o tome vodi računa. Naravno i svojih interesa, nisu oni to bili milostivi, oni su bili okupatori, osvajači, kao i svaki drugi osvajač. Ali oni su uređenu državu, sve negdje do prilike druge polovine 19. veka, kad je počela da propada i kad više nije bilo ni zakona, ni reda, nego je bila anarhija, ugroženi su bili ljudi na stotine raznih načina. Ali su ti popisi, kažem, to odlično pokazivali. Dugo vremena ti popisi u našoj historiografiji nisu uzmali neko važno mesto, nije se ni znalo, nisu bili prevedeni. Prvi prevod jednog Sandžaka, tako kao tu svoju oblast, koja se danas eksploatiše u političke svrhe, a to je administrativna oblast i ništa drugo, uradio je naš istoričar Branislav Đurđev. 1939. godine on je u Istanbulu predao 2 popisa crnogorskog Sandžaka. I to je na tome sve i stvar završila. Poslije Drugog svjetskog rata počelo je da se i naša historiografija zanima za to. I onda jedan broj naših historičara, koji su znali staroturski jezik, i to pismo koji su Turci služili, jer Turci su služili sve do reforme Kemala Ataturka, služili su se arabiskom, arabskim pismom, prilagođenim turskom jeziku. Tako da je malo tih stručnjaka bilo koji su to mogli da prevode. To je bilo Hazim Šabanović, Adem Hančić, Ahmed Ališić i oni su uspjeli da prevedu neke od tih popisa, koji su vrlo važni za našu historiografiju. U posljednje vrijeme turska vlada je dozvolila da se veliki broj tih popisa i drugih dokumenta, nemojmo sad misliti, samo su popisi dokumenta koja govore o nekoj prosti, ima tu niz dokumenta koja su izdavali sudovi, koji izdavali paše, veziri, sultani i tako dalje. Ali su ovi popisi, u stvari što bi rekli, nerelevantni za neke istraživanja. Dostavljeno je nešto našem na državnom arhivu od dokumenta, oko 20.000, čini se primjeraka je dostavljeno i u tome ima i dosta popisa
Samo treba to da se sredi i da se prevede. Oni su dozvolili, otvorili su svoje arhive i sad se može da i naši stručnjaci mogu da odu i da to rade, prevode, ali naravno uslov je da prvo savladaju taj staroosmanski jezik. Eto, ja ne bih više da vas zamaram. Uglavnom, ovo što je uradio Danilo s ovom svojom knjigom, ogroman je doprinos zavičajnoj historiografiji na Zlatiboru i Užičkom kraju. Hvala vam. Još jednom ćemo čuti Vuka Pantovića, ovoga puta kao guslara. Da nam začinimo. Prvu pismo za pomožiti Bože, ovu drugu oće ako Bog da. Hvala tebe, blagi Bože, na velikom tvome daru. Hvala našem domaćinu, etnografskom rizničaru. Da nazdravim prestolnici i narodu beogradskom, da nazdravim svima vama u muzeju etnografskom. Zdravo si svima!
Danilo Stanojević je jedan od istinskih zaljubljenika u svoj zavičaj i veoma predano mu se posvećuje, što pokazuju njegova dela. Više od 2 decenije se bavi zavičajnom historiografijom. Ovo je njegova 10. knjiga, inače 3. u izdanju biblioteke Ljubiša Rođenić iz Čajetine. Na samom kraju da čujemo i autora. Poštovani Beograđani, poštovani moji zemljaci, Užičani, omladino, prijatelji, rođaci, drago mi što ste odvojili vreme da ispratite ovu promociju. Ja posle ove besede moga prijatelja Boška i uvaženog profesora ne bih govorio o knjigama, rečeno je dosta. Ja vam se samo puno zahvaljujem i možda, eto, da vam samo kažem jednu rečenicu. Otkud i odakle jedan seljak radnik u ovoj priči? Putevi Božji, gospodnji neki, Božja promisao je dovela do toga da se ja nađem u toj priči. Zahvaljujući, moram da ponovimo što je Boško, moje sestre i ostrica, pokojni Angelini Stanimirović, Gustasu i doktoru Radu Poznanoviću, koji su prvi prepoznali moje interesovanje i zaljubljenost i usmjerene u vode tog istraživačkog rada. Išlo je to onako, što bi se rekli, nije to bilo ni baš tako lako. Bila je po onoj narodnoj izreci, nije bilo lako tiću Vraniću u društvu među Sokolićima, ali prošlo je se uz pomoć ljudi od kulture, uz pomoć dobrih ljudi, ljubitelja knjige, uspeo sam i tako još. Bilo je usputno malo i ogovaranje i omalovažavanje, ali sve je to bio dodatni vetar u leđa da se uspi, da se napiše i da... Još jednom hvala vam puno, hvala vam i nemojte hvala vam više. Evo na samom kraju valjalo bi istaći da knjiga Stanovništvo rujna prema turskim defterima 1476. do 1604. godine predstavlja dragocen prilog lokalnoj kao i istoriji uopšte. Danilo Stanojević nam u ovoj knjizi otkriva dragocene, dosad nepoznate podatke iz jednog teškog perioda kada je Srbija bila pod turskom vlašću i to iz samih turskih deftera, odnosno popisa. To ovom delu daje vrednost hronike koju će sigurno koristiti istraživači istorije zapadne Srbije. Na kraju želela bih da se zahvalim našim domaćinima, Etnografskom muzeju, što su nam omogućili da u ovom velelepnom zdanju predstavimo knjigu našeg zavičajnog autora Danila Stanojevića pod nazivom Stanovništvo rujna prema turskim defterima. A vama, dame i gospodo, hvala na pažnji. Ko želi jedno obaveštenje, ko želi da kupi knjigu, može kupiti ovde kod autora, cena je 500 dinara. Ja vas pozivam da nam se pridružite na koktelu i za sam kraj čućemo još jednom Vuka Panjkovića. Izvolite. Prvu pesmu koju sam pevao uz Gusta je moja autorska pesma i zove se Tapije, a ovu drugu ću da pevam staru epsku pesmu, Ropstvo Jankovi Stojan. Majka te je
kraju promocije ovo vrlo lepo. I ja u ime Etnografskog muzeja da primim sve ove reči zahvalnosti koje ste izrekli, ovu jedinstvenu ustanovu u muzejskom svetu Srbije, koliko sam zaljubno je muzej i skoro celog sveta, osim turističkih destinacija koje su vrlo popularne. I ja ću da kažem samo još dve stvari. Pred 15 dana Danilo mi je dao knjigu, ja sam pročitao. Knjiga je odlična. Tekstualni deo, toliko prvo što je neko rekao od govornika, da je Danilo može da bude savjetnik kustosima, antropolozima, etnografima, i to je zaista tačno. Čitavši tu knjigu kao da ti privukla knjiga, znaš to taj tekstualni deo, gde možeš da šetaš po 15. 16. veku u tom kraju. Kao da si uživao nekim kuće su oko tebe, klanci, klisure, derbenđi i svi ostali naslov. Onaj deo koji se odnosi na arhivsku građu ko nije u arhiv ušao i tražio u arhivu, ne znam kako je to teško. To je vrlo teško predstaviti, staviti u knjigu, shvatiti šta ko radi, ko je kome bio vezi i tako dalje, rod, rođen i tako. A druga stvar, rekao sam da su mi Danilo, sada Sali i Boško, neko ko će mi biti, to je stepno da su muzeju kazivači, šta je to užički kraj, kako da predstaviti, kao rujno, kao stari vlak, to su velike nuance. Pozivam i sve vas koji ste u sali, evo mlađe djecu, oni su još mladi, ne znaju, pa da budu neko ko će da prati. Svako ko je zainteresovan može doći u muzej i da izmapiramo srpski etnički prostor. To je ideja još Jovana Cvića iz 19. veka, ovaj muzej 19. i 20. veka. To je vreme romantizma, kad se stvaraju oblasti, etnografske oblasti, i da svako ko želi, ko zna, ko ima znanje, jedno od najtežih oblasti izmapirati je Užički kraj. Sjenice tamo već je malo lakše, ali kako je Danilo i Boško, mi nismo uopšte mogli da se snađemo. Neke druge oblasti su vrlo jasne, kao do sad smo radili Resor, Zlatkovicu, Rađevinu, Vojvođanske predele, na Kosovu smo radili 4 oblasti, Šarske Čupe, Drenicu, i još Timoško krajinu sa Timom Zaglavaki Budžak. Isto su jasne, evo ovde Jovica Krtinjić sa Korduna, Kordun, Lika, Banja i tako dalje, sve to oblasti je ideja da digitalno zaštitimo, ispuštajući se iz svemira vidimo planetu Zemlju, pa vidimo Srbiju, Rusiju, Grčku i tako dalje, to su administrativne političke granice, a vidimo ove narodne granice koje dosta Danilo zna, prepešačivši ceo taj kraj uzduž i popreko, da vidimo šta su to te granice. Ispuštivši se iz svemira digitalno, to sad ćemo u ministarstvu imati predstavljeno krajem ovog meseca, da popunimo oblasti koje do sada su. Hvala vam još jednom što ste bili, zahvaljujem se Danilo,